Panimunan dering kapangpangan talapamalita, impeka mo munang online news portal king Central Luzon o ing iOrbit ning news online. Layon dareti opisyalis ning Pampanga Press Club, ing makapamyepeka mapaling balita kapamilatan ning teknolohiya o internet. Kaya katamong silipan ning pamagpasinaya kanitiking balita ng Patricia Mamangon. Opisyal da ng pesinayan at pekilala ring opisyalis ng Pampanga Press Club o PPC, ing peka mo munang online news portal king Central Luzon o ing iOrbit News Online. Again apan inyang August 26, king Midori Hotel and Casino, king Clark Freeport Zone. Penimunan deri PPC President Diosdado Deng Pangilinan, Pampanga Governor Lilia Pineda, ampong dating presidente at ngayon ni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, ing official launching ning iOrbit News. Layon na rin kapampangang talapamalita, ing makapamye peka bayo at peka mapaling balita kapamilataning modernong teknolohiya gamit ang internet ampong social networking sites. Manwalay deng Pangilinan, king paralang iti, mabilis apapabalo ka rin kabalen no ka rin mang sulok ning yato, ring balitang malalyari keti king Region 3, partikular king Pampanga. Well, happening tangaw sandang bayong news online, news portal sanda. Balutan naman ngayon, medyo mabilis ang technology. Kailangan we have to cope up with the new technology through media. Maliban kayong dyaryo, kay radyo, kay TV. So ini meto nga karetang alternative na nakakita mo na pwede dang gamitan rin kabalenta mo. Lalo-lalo na rin kabalenta mo ngayon, alos gagalola, nunukar la mumunta. So buridang ngayon itang manakit lang balita dyan pang makasakela sakyan, makasakela kayong bus at chula kayong bale. Saglakit de kayong kayo lang cellphone na i-download demo itang iorbitnews.com, akit na itang balita. Libre ring makaniko ang impormasyon king iOrbit News Online, kapamilatan ng sariling website, ampong Facebook at Twitter account. Yes, Twitter, tinyang FB page, tinyang Instagram. So, mo ngini babasa dahil lang istorya kaya mo lalawigan tamo, kaya bansa tamo na, malibang kayong halawang lugar. Kasi yung online, international So, retang kabalenta mo to America, Canada, Middle East, Africa, anywhere in the world. Basta i-click din mo itang iorbitnews.com, agad na itang balita malalyari kaya naging Pampanga. Manuala naman ng bayong pamuntok ng Clark International Airport Corporation ay Alex Kaugiran na magsilbiyang tete ing iOrbit News, king pamamya impormasyon ka rin kabalen, partikular king progreso ng Clark Airport. Congratulate iOrbit sa portal na tinatawag ninyo, yung online news. I believe siya can be partner in the promotion of the possible tremendous changes that might occur in our airport. Ipangilina ning salukuyang mamuntukan king PPC kabang Executive Vice President naman Inoel Tulabot, Vice President for Print Apini Minerva Arceo, Tonet Orejas bilang Vice President for Broadcast, Astrud Aguinaldo bilang Secretary, Ashley Manabat bilang Treasurer, Randy Isip Auditor, Eric Jimenez bilang Chairman. Miyembro na laman ng Board of Directors Reading Cervantes, Arnel San Pedro, Ray Navales, ampong Jojo Duwe. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.